Kaseng Federation of Khasi Jaintian Karu People Mataksngi Krakendu Yo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous Council ba Winston Tony Lengdo Bandawa ba Council kali ban sange mardo ban ai trading license ya ki company apa harani security agency ki banaba jela habakran siklat pathai kbor uba regional thaba way na ginong yam ka FKGGP sangkemi ong ba ki security agency ki banaba haba ki yo kam hangni hajela ki ai kajingse ko barit ba Royathu ba UCM mula pentip yaki ba bun ki company na kani jela kim ju ya simbenta haba khot tendar bat kimla bane simbenta hak tendar bat dai na kani kadaw ba ki yo ki company ki banaba Uba regional kentu gi security agency gi badai try snong kin simenta habadon ke jingkot tendar kenang bantek lakam ya gi banabar handai lada kim don nak ni gejela ki ba simenta hak tenda kala pensiam jing ya ke council ban om ai trading license sisen bega syajit ban yo ya kenang no kam Mentakas ni iwan kendu yau chief executive member jangka KHDC akabangi kum ka FKGP san kemi ni mansi ban wan chakani ka meet kujing kran akabide bat ka kujing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki panabar akabangi iba ka kujing exploit jong kini ki security agency firm ki panabar akabaki bun bagi kun samla jong ki laut ka nam namar ba kejing siu kejong ki bat jaka ika baki kut maki ba hakari tu kini department kalau ka ba haka department kalau ka he kata ka private ne ka public sector de haka syam ba hadin mengelak pesco show CM habide begani dan nakaliang kejong i yang ba namar ba ibut plat kini ki local kejong i ibam ju participate ya kini ki tanda ki ba wan napok ki central government na kata-kata kebu kecing yaki nomor ba ila syam ba man bagi check ini ki tanda ning ba jam ila ba ini ki local security agency kim syam lala ban participate lagi kim syam lala ban kot bor hak bidai ban ya hab kata tandar kai dina kata-kata ngi da kaseng ngi wan pesco bang long lo kerja awareness ban pesco kini ki security agency ki badan apo shlong ya ke ba ki la seng hi daki perdok perstam jengi ba soba bagian participate ya kini ki tanda tiba wan namba central government kang bangin la ban tek lakam ya kini jingwan jeng security agency pelabar di sekowiru ba baki kut ikiredu long ki hapi banya long atpar bat kini ki pelabar kang ba kini ki security agency ki ba nabar kinumla banyo ikatringlesen kang bagi numla ban participate apo ki jing hakini ki state jongi kan dia lada pimenta pi persyang ban wangin khanglat ling ba kanika district council tu wang ka syamjing namar ba ki local jongi ki participate ya kanika tanda ke bawan napo central government kum kejing yakan mane kolong bi bala dai namta ka security agency ke bahat namta kini ki private mo po shlong gila ki ban ai ki firm ban po shlong ki tiba ka ai kejing ke balong tang di tang central government ke ba nakaliang ka district council kam mla ban khanglat an layo ko order ban issue yang license di nakaliang ke jongi pan ngi ikerpat ya ka district council ba kam di ban ai ting license ke kat berada ke work order ki yo ro di kede ban khanglat di kini tang ba ki trash nong try muluk kinjok ke ngini ka kam daga ngiyo ki bri jongi try ki ikhna jongi hi ki batai kam security kinum sha exploit kin hagi ni ki bri panaba tai